Ассалому алейкум бинандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо шарҳи муҳимтарин хабару гузоришҳои ҳафта дар барномаи иттилоотии ҳафтрӯзаи кишвар манзуратон мегардад. Дар студияи Шамси Наврӯзов ва тарҷумони имову ишора Барно Ҳусейнбоева. Нахуст бо сархати хабарҳо шинд шавед. Рӯзи ҷавонон бо доир намудани роҳпаймоӣ ва барномаи консертӣ таҷлил карда шуд. 100 нафар ҷавонони фаъол соҳиби стипендияи раиси шаҳри Хуҷанд гардиданд. иштирокчиёни фестивал озмуни навои ҷавонӣ 2022 қадршиносӣ шуданд. донишҷӯёни фаъоли филиали донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ дар шаҳри Хуҷанд аъзои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон гардиданд. муаллифи романи «Дар орзуи падар» Кароматулло Мирзоев бо устодону донишҷӯён суҳбат намуд. донишҷӯёни коллеҷи санъат аз донишҳои омӯхтаашон ҳисобот доданд. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи пурраи ин хабарҳо. роҳпаймои ҷавонон аз 18 шаҳру навоҳи вилояти Суғд бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ҳамасола ба ҳукми анъана даромадааст. дар чорабинии имсола наздик 20 000 нафар ҷавонони касбу кори гуногун, варзишкарон ва 800 нафар гирандагони стипендияи президентӣ иштирок доштанд. онҳо бо рӯҳи идона ба макони роҳпаймоӣ омада ҳамдигарро бо рӯзи ҷавонон табрик намуданд. ҷавонони фаъол аз 18 шаҳру навоҳии вилояти Суғд дар назди маҷмаи таърихию фарҳангии Истиқлол ҷамъ омаданд. онҳо гирандагони стипендияи президентӣ, ғолибони озмуну олимпиадаҳои байналмилаливу ҷумҳуриявӣ, варзишгарон, донишҷӯёну хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ буданд. ин ҷавонон барои иштирок дар раҳпаймоии идона бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон омодагӣ медиданд. пеш аз ҳама андешаи ман дар бораи имрӯза таҷлили иди ҷавонон ин аст ки ин сарҷамъ намудани ҷавонони манотиқи гуногуни кишвар аз ҷумла манотиқи вилояти Суғд ки инҳо дӯстӣ байни ҷавонон мебошанд. ин ҳама иду бошкӯҳ барои дӯстии ҷавонон бояд пойдор бимонад. боиси сарфарозии кулли ҷавонони Тоҷикистон аст ки ҳамасола 23 май дар саросари Тоҷикистони соҳиби истиқлол рӯзи ҷавонон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. мо бояд ҷавонони саодатманди диёр бо донишу малакаи худ баҳри пешрафту ободии кишвари азизамон саҳмгузор бошем. яке аз ҷашнҳои пуршукӯҳи Тоҷикистон дар соҳаи соҳиби истиқлолӣ таҷлили иди ҷавонон мебошад ки аз нигоҳи ман ин бениҳоят ҷашни бузург аст дар сартосари ҷумҳурӣ қайд карда мешавад. гирандаи стипендияи президентӣ гардидам ва инчунин дар озмунҳо сазовори ҷои аввал гардидам ки мин баъд кӯшиш менамоям дар даврҳои минбаъда низ саҳми худро гузошта бошам. ин соли дуюм аст ки дар чорабинӣ бахшида ба рӯзи ҷавонон дар сатҳи вилоятӣ иштирок мекунам. мо ҳар сол ҳамавақт 30 нафар гирандагони стипендияи президентӣ ҳамасола иштирок мекунем. лек мо 92 нафар гирандаи стипендияи президентӣ ва 50 нафар гирандаи стипендияи раиси шаҳр дорем. аз сабаби он ки лимит доранд, ҳамин сабаб 30 нафар мо иштирок мекунем ҳар сол. ин чорабин дар сатҳи олӣ мегузарад. сарояндагон аз ҳар як гӯшу канори ҷумҳуриямон барои баргузории ин чорабинӣ меоянд. ҳамаи волонтерон ва ҷавонони шаҳри Истаравшан аз чунин чорабинӣ иштирок кардан хеле миннатдоранд. ин ҷашн хеле барои ҷавонон як нерӯи созанда мебошад ва барои пешрафти асосии ҷавонон ва барои асосан мо яъне ҷавонони ноҳияи Зафаробод хеле сервақтӣ буд ва мо 27 нафар имрӯз дар ин ҷашн ширкат вазида истодем ва ман миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон яъне мерасонам ки барои мо ҷавонон тамоми шароитҳо аз ҷумла стипендияи президентӣ ва дастгириҳои ҳаматарафа яъне ба мо пешниҳод шудааст ва хеле мо яъне ифтихормандем. роҳпаймои ҷавонон аз 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ҳамасола ба ҳукми анъана даромадааст. дар чорабинии имсола наздик 20 000 нафар ҷавонони касбу кори гуногун, варзишгарон ва 800 нафар гирандагони стипендияи президентӣ иштирок доштанд. онҳо бо рӯҳии идона ба макони роҳпаймоӣ омада ҳамдигарро бо рӯзи ҷавонон шодбош мегуфтанд.
تجلیل روز جوانان از آن جمله که از جانب دولت دولت جمهوری تاجیکستان که همه سال همیشه راه اندازی گردد، این بار دیگر جوانان را با یک روحیه وطن دوستی، روحیه خویشتن شناسی، امروز که من چقدر که ما دیدیم جوانان با یک روحیه بلند، حسی بلند، افتخار ملی بر آمده، مثلا همین در همین راهپیمایی کردن، این از آن شهادت می‌دهد که یعنی سیاست دولتی جوانان یعنی در محور سیاست حکومت کشور قرار دارد. ما برای سهم گذاشتن در راهپیمایی مرکزی که این لحظه برگزار گردیده شده است از حساب گیرندگان استیپندی پرزیدنتی که پنجکیل منطقه دوردستترین است، ما 10 نفر رو در اینجا جلب کردیم و از حساب جوانان ولنتیران باشد 20 نفر و در جمع 30 نفر امروز جوانان در این چهاربینی از شهر پنجکیل با اشتراک معاون رئیس شهر، معاون سمت ایدئولوژی، راهبران ساختارهای واحدی سمت کار با جوانان و ورزش نیز اشتراک داریم. ما خیلی خوشحال هستیم که چنین روز جوانان و یک شکوه شهامتی خیلی بلند پیشواز گرفته می شود و ما جوانان همه وقت ورزشگران کوشش میکنیم که پرچم جمهوری عزیزمان رو در عرصه‌های بین‌المللی بلند باز فدراسیون خصوص زیاده از 20 نفر ورزشگران در این راهپیمایی کرده شدند. با شعار و آویزه‌های گوناگونی وطن‌دوستانه جوانان راهپیمایی را از نزد مجمع تاریخی و فرهنگی استقلال آغاز نمودند. بنابر گفته این جوانان برگزاری این گونه چهاربینی‌ها جوانان منطقه‌های گوناگون را به هم می‌آورد و دوستی و متحدی را بین آنها مستحکم می‌نماید. راهپیمایی جوانان توسط مجسمه اسماعیل سامانی تا نزد تئاتر دولتی به نام کمال خوجندی ادامه یافت. در اینجا جوانان را برنامه با شکوه فرهنگی انتظار بود. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده با سخنان تبریکاتی کل جوانان و ساکنان ولایت را شاد باش گفت. تاکید کرده شد که با مقصد تطبیق سیاست دولتی جوانان و دستگیری جوانان صاحب استعداد پیوسته کارهای معین به سامان رسانیده می شود. از جمله ساختمان انشاءات اجتماعی و ورزشی، تأمین عائله‌های جوان با منزل و قطعه زمین، جدا گردیدن گرانت‌ها، تطبیق امتیازها برای متخصصان جوان، تأسیس استیپندی پرزیدنتی، اینچنین استیپندی‌های رئیس ولایت و رئیسان شهر و ناحیه‌ها، جدا گردیدن مکافات پولی‌ها محسوب می‌یابد. جوانان فعال ولایت و در سویگاه شما کل مردم شهربلند خصوصا جوانان سعادتیار ولایت سوخت که در اصل وفای کشور و ملت و سازندگان پردای وطن محبوب و صاحب استقلالمان هستید و مناسبت روز جوانان تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد گفته و همگان صحتمندی کامل، وقت و اقبالی ندار و برای کامیابی‌ها تمنا می‌نمایم. در ادامه سخنرانی رهبریت ولایت تاکید نمود که جوانان را ضرور است که با از خود نمودن دستاوردهای تکنولوژی زمان معاصر در مبارزه بر ضد همه گونه خطر و تهدیدهای جهانی متشکلانه و آگاهانه فعالیت خود را وسعت بخشیده تکیهگاه واقعی وطن محبوب خویش بودنشان را ثابت نمایند. در قسمت فرهنگی چهاربینی باشد، صنعتکاران ولایت و جمهوری با سرودهای جذاب خویش شام جوانی را شکوه تازه بخشیدند. چهاربینی ادانه نزدیک 3 ساعت ادامه کرده با هوا دادن موشک‌های رنگه به آخر رسید. چرا میستی گلری بسته شده یا
дар толори хурди кохи суғдони шаҳри Хуҷанд бо иштироки 100 нафар донишҷону хонандагон ва варзишгарон маросими супордани стипендияи раиси шаҳри Хуҷанд баргузор шуд. Дар маросими супордани стипендия раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода иштирок намуд. 100 нафар донишҷону хонандагон ва варзишгарони шаҳри Хуҷанд ба гирифтани стипендияи раиси шаҳри Хуҷанд мушарраф шуданд. Ба ин муносибат дар толори кохи суғдиён маросими супордани стипендияҳо баргузор шуд. Фирдавс Шарифзода барандагони стипендияҳои раиси шаҳрро табрику таҳният гуфта, аз ҷумла афзуд ки Тоҷикистони соҳиби истиқлол марҳила ба марҳила ба сӯи пешрафтҳои навин қадамҳои босубот мегузорад ва дар давраи ҷаҳонишавӣ босуръат масъалаҳои марбут ба рӯзгории ҷавонон ҳамчун нерӯи ояндасози давлату миллат ва ҷомеа дар меҳвари сиёсати давлату ҳукумати кишвар қарор дорад. Воқеан ҳам ҷавонони даврони соҳиби истиқлолии ватанамон нерӯи пешбаранда, вористони асилу арзандаи миллату давлат ва созандагони имрӯзу фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошанд. Ба ҳамин хотир ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояту шаҳр ғамхориро нисбат ба наврасону ҷавонон минбаъд низ идома бахшида ба ин нерӯи тавонои кишвар ки марзу буми Тоҷикистонро ҳимоя мекунад, кишварро ободу зебо мегардонад ва номи ватани аҷдодиро боз ҳам баланд мебардорад, ҳамеша таҳкия менамояд ва барои дастгирии иқдомоти бунёдкоронаи ҷавонони кишварамон тамоми чораҳои заруриро амалӣ мегардонад. раиси шаҳр гуфт мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд таҳти роҳнамоиҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббои Аҳмадзода дар ҷодаи дастгирии насли ҷавонон ҷиҳати ба роҳ мондани ташаббусҳои навин ва татбиқи муваффақонаи сиёсати ҷавонон тадбирҳои зарурӣ меандешад. иттилоъ дода шуд ки бо мақсади ҳавасмандкунӣ ва дастгирии моддиву маънавии хонандагон ва донишҷони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсей ва гимназияҳо, омӯзишгоҳҳои касби техникӣ, коллеҷҳо ва донишгоҳҳои олӣ ки дар давоми соли хониши 2021-2022 дар таҳсил ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида дар чорабиниҳои оммавию фарҳангии шаҳр фаъолона ширкат варзиданд, сарфароз намудани онҳо бо стипендияи раиси шаҳр ба ҳукми анъана даромадааст. من از اون خیلی سرفراز هستم که گیرنده استیپندی رئیس شهر خوجند گشتم و با همه فعالیت و کوشش و غیرت خود در آینده حرکت می نماییم که نامبرداری وطنی خود کردیم و بهر پیشرفت کشور عزیزمان سهم خود را گذاریم. ما جوانان آینده ملتیم. در این آزمون من اشتراک کرده جا گرفتم و در آینده می خواهم به استیپندی رئیس شهر ولایت اشتراک کرده مؤسسه تحصیلات خود را بلند بردارم. در آینده می خواهم دکتری درجه عالی شده به خلق خود خدمت شایسته کنم. Фирдавс Шарифзода таъкид намуд ки ба дастовардҳои назаррас ноил гардидани хонандагону донишҷони шаҳр бори дигар эътимоду боварии моро ба нерӯи ақлонии ҷавонони шаҳр бовар мекунанд. ширкати донишҷон дар озмунҳои фаннию корҳои илмӣ дар миқёси ҷумҳурӣ ва берун аз он, иштироки хонандагони ҷавон дар конференсу ҳамоишҳои илмӣ ва олимпиадаҳои ватаниву хориҷӣ, афзудани дифои рисолаҳои илмӣ аз ҳисоби олимон ва муҳаққиқони ҷавон аз дастовардҳои ҷавонони ояндасоз шаҳодат медиҳад. Сипас ба 100 нафар донишҷону хонандагон ва варзишгарони пешқадам стипендияҳои раиси шаҳри Хуҷанд дар фазои тантанавӣ тақдим карда шуд. фестивал озмуни навои ҷавонӣ 2022 дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ҷамъбаст гардид. пас аз баҳогузорӣ ва муайян намудани ғолибон, ректори донишгоҳ ба он дастаҳое ки ба гирифтани мақоми арзанда сазовор гардиданд, сипоснома ва тӯҳфаҳои пулӣ супорид. дар маркази ҷавонони ба номи Лоиқ Шералӣ фестивал озмуни навои ҷавонӣ ҷамъбаст гардид. дар маросими ҷамъбасти фестивал озмун ректори донишгоҳ Усмонзода Аюб, сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд Мирзо Қосим Каримзода ва муовини раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Замира Мансурӣ ва устодону донишҷони донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров иштирок намуданд. дар оғоз ректори донишгоҳ профессор Усмонзода Аюб Ислом ба устодону донишҷони факултетҳо ки дар фестивал озмуни навои ҷавонӣ 2022 фаъолона ширкат намуданд, изҳори сипос намуда аз дастоварди донишҷон дар соли таҳсилӣ 2021-2022 ёдоварӣ намуд.
در سال خانشی 2021 و 2022 18 نفر دانشجویان دانشگاه با گرفتن استیپندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، 3 نفر با گرفتن استیپندی کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، 31 نفر با گرفتن استیپندی رئیس ولایت سوگ، 5 نفر با گرفتن استیپندی رئیس شهر خوجند مشرف گردیدند. همچنین طی 3 سال است که در دانشگاه فستیوال علوم دانشگاهی نوای جوانی بین فاکولته‌های دانشگاه دایر گردیده دانشجویان استعدادهای خود را از روی نمونه‌های انکشاف فرآیند سرود، خور، نوازش و دیگر نمودها به نمایش گذاشتند که آزمون مذکور در این روزی فرح‌بخش جمع‌بخش می‌گردد. таъкид гардид ки ташаббуси мазкур дар партави дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон ба роҳ монда шуда, ҳадаф аз он дарёфт ва рушди истеъдодҳо миёни донишҷӯён маҳсуб меёбад. Ректори донишгоҳ афзуд донишгоҳи давлатии Хуҷанд бо номи академик Бобоҷон Ғафуров пайваста талош дорад ки татбиқи сиёсати давлатии ҷавононро дар меҳвари фаъолияти худ қарор дода, дар ин самт аз тамоми имконият истифода ва иқдому тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намояд. Сардори раёсати кору бо ҷавонон ва варзиши вилоят низ изҳор намуд ки сиёсати давлатии ҷавонон ҳамеша дар мадди назари давлату ҳукумат қарор дорад. Аз ин рӯ бояд ҳар як нафар ҷавон бо истифода аз имконияту шароит ба омӯхтани илму дониш машғул гардида, дар пешрафти соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ саҳми худро гузоранд. иштироки фаъолона ва ғолибияти ҷавонони мо дар озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи сufиdonoи китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман, илм, фурӯғи маърифат ки бо ибтикори бевоситаи пешвои муаззами миллат роҳандозӣ гардиданд, далели ин гуфтаҳо ва боиси сарфарозӣ мебошад. дар баробари ин яке аз масъалаҳои мубраме ки ҳамаи мо нисбати он бояд бо тамоми масъулият ва ҷиддият муносибат намоем, дар қалбу шуури ҷавонон бештар тақвият бахшидани ҳисси баланди миллӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва худогоҳиву худшиносӣ буда, имрӯз ҷавонони мо бояд дар чунин рӯҳияи балоя расанд ки барояшон ҳар як пораи хоки ватанамон азизу муқаддас бошад ва ҳифз кардани онро барои худ қарзи фарзандиву имонӣ ва шарафи бузург донанд. иттилоъ дода шуд ки давоми 3 сол мешавад фестивал озмуни навои ҷавонӣ дар донишгоҳ гузаронда мешавад. Дар ин муддат нафарони эҷодкор рӯи саҳна меоянд ва маҳорату малака ва истеъдоди худро нишон медиҳанд. Дар фестивал озмун аз ҳамаи факултетҳои донишгоҳ донишҷӯён иштирок намуданд ва аз рӯи номинатсияҳо байни ҳам сабқат намуданд. ҳамин тавр бо ба даст овардани холҳои зиёд ҷойи якум ба факултети забонҳои хориҷӣ, ҷойи дуюм насиби факултети забонҳои шарқ ва таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикаи махсус шуда, ҷойи сеюмро дастаи факултетҳои таърих ва ҳуқуқ ва математика соҳиб гардиданд. Шоҳҷоизаи фестивал озмунро факултети филологияи тоҷик сазовор шуд. Ректори донишгоҳ ғолибонро табрик гуфта, ба садорати факултетҳо диплому мукофотпулӣ тақдим намуд. ҳамин тавр ҷиҳати ба даст овардани шоҳҷоиза 6000 сомонӣ, барои ишғоли ҷойи якум 4000 сомонӣ, барои ҷойи дуюм 2000 сомонӣ ва барои ҷойи сеюм 1500 сомонӣ мукофотпулӣ тақдим карда шуд. муаллифи романи «Сегонаи дар орзуи падар» Кароматулло Мирзоев бо устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Хуҷанд бо номи академик Бобоҷон Ғафуров дар як маҳфили илми адабӣ суҳбат намуд. Дар ин маҳфил аз замони аввалин ҳикоянавиштааш ва минбаъда эҷодиёту илҳоми асарнависиаш ба иштирокдорон қисса намуд. бо ташаббуси факултети филологияи тоҷикии донишгоҳи давлатии Хуҷанд бо номи академик Бобоҷон Ғафуров дар раёсати донишгоҳ маҳфили илми адабӣ таҳти унвони дурдонанигори назр баргузор шуд. дар маҳфил нависандаи халқи Тоҷикистон барандаи ҷоизаи ба номи Абабдуллоҳ Рӯдакӣ Кароматулло Мирзоев иштирок намуд. ректори донишгоҳ Усмонзода Аюб аснои баромади худ аз навиштаҳои Кароматулло Мирзоев ёдоварӣ кард. таъкид карда шуд ки Кароматулло Мирзоев дар ин муддат ба навиштани чандин асарҳои гуногун аз ҷумла ҳикояву очерк ва роману мақолаҳо машғул шуда, маҳз бо нигоштаҳои худ маҳбубият пайдо кардааст. асарҳои ҷовидони
استاد خاص کتابی در آرزوی پدر که از روی همچنین بدیهی نیز آفریده شده‌اند در برابر انعکاس روزگار جوانان درس تربیوی اخلاقی برای همه ما و شما به حساب می‌رود. از این رو اشتراک استاد کرامت‌الله میرزایی را در این محفل علمی و ادبی خیر مقدم بوده باوری کامل دارم که از حرکت و تحصیل استاد و نصیحت و همدرس‌های این نویسنده صاحبنام همچون انسان هدایتگر و استاد مربی دانشجویان جوانان عزیز ما بهره‌های افزون می‌بردارم. حاضرین گرامی، باعث افتخار است که ادبیات تاجیک را در هر دور و زمان چهره‌های برجسته و روشنی ادبی، شکوه و شهامت و شهرت جهانی می‌بخشند. ادیبان ما به وسیله آثار گرانمایه خود ارزش‌های عالی انسانی را ترنم نموده آبروی نفوذ ادبیات ملی تاجیک را در عرصه عالم بلند می‌بردارند. кароматулло мирзоев 25 апрели соли 1942 дар деҳаи нилкуни ҷамоати деҳотии роҳатӣ ноҳияи ленин ҳозира ноҳияи рӯдакӣ ба дунё омадааст. фаъолияти меҳнатии кароматуллоҳи мирзо аз вазифаи муаллими фанни забон ва адабиёти тоҷик дар мактаби 8-солаи деҳаи оқчакмани ноҳияи ленин оғоз ёфтааст. баъдҳо чун ходими адабии рӯзномаи пионери тоҷикистон ҳоло анзоб, мудири шӯъбаи рӯзномаи камсамолии тоҷикистон ҳоло ҷавонони тоҷикистон, мудири шӯъбаи адабиёт ва санъати рӯзномаи тоҷикистони советӣ ҳоло ҷумҳурият фаъолият намудааст. чанд муддат дар вазифаҳои мудири шӯъбаи адабиёти бачаҳо ва наврасони нашриёти маориф, сармуҳаррир ва солҳои 1990-2004 дар вазифаи директори нашриёти адиб ва дар чандин вазифаҳои дигар низ кору фаъолият кардааст. аз ду ҳикояи аввали ман муаллим будам. баъди хатми донишгоҳ менавистам як чинимчи ва ҳамон рӯз тарсида ва иттифоқи нависандагон ворид шудам. аз дараш тарсида ва баъд ҳамон шӯъбаи наср ва бо як ҳиҷолате ва ҳамонҷо ҳатто хеле таъсир кардам. яке ҳам гуфта наметонистам ва ҳамон чанд ҷумлае ки унҷо омадааст ин бори аввал сухани аввал барои ман аст ва баъди ҳамин хурдакак орзу барои ояндаам амалӣ шуд ва ман аз он ду ҳикоя ки ҳозир гуфтам аз зур ба зур буд ва акнун соҳиби ин қадар қиссаю ҳикояю романҳое ҳастам, филмҳое ки баъди ана ҳамин ду ҳикояҳак ман бо шумо рӯбарӯ акнун ҳамчун нависандаи андаке мисол соҳиби асарҳо бо шумо дар суҳбат мешавам. кароматуллоҳи мирзо аз ибтидои солҳои 60-уми асри 20 ба таълифи осори бадеӣ мепардозад. нахустин ҳикояи нависанда айб аз худатон додар соли 1965 ба таб расида аввалин китобаш ситораи умед соли 1980 тавассути нашриёти ирфон чоп мешавад. маҷмӯаҳои ҳикоя, очерк ва қиссаҳои адиб бошад аз лиҳози мундариҷа ва забону услуби нигориш дар насри давраи нави тоҷик мавқеи шоиста дошта, дар тарбияи ахлоқӣ, маънавӣ ва эстетикии насли наврас саҳми муносиб гузоштааст. кароматуллоҳи мирзо аз нависандагони сермаҳсул ва серхонанда аст. аз рӯи ҳикоя ва қиссаву романҳояш филмҳо ба навор гирифта шуданд. киностудияи тоҷикфилм дар замони шӯравӣ аввалин бор бо забони тоҷикӣ аз рӯи қиссаи дарди ишқ бо ҳамин ном филми ҷолибе ба навор гирифтааст, ки тамошобинони зиёдро фаро гирифта буд. дар заминаи романи сегоне дар орзуи падар бошад иборат аз 23 қисмат филми бисёр серияге таҳия гардидааст, ки дар эрону афғонистон низ маъруфият пайдо намуд. лозим ба зикр аст ки романи дар орзуи падар соли 2002 дар ҷумҳурии исломии эрон ва ҳамин роман ба забони ӯзбекӣ бо номи ота орзусӣ низ ба нашр расида буд. донишҷӯёни фаъоли филиали донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ дар шаҳри хуҷанд аъзои ҳизби халқии демократии тоҷикистон шуданд.
بلیت ازاگی رو در وضعیت ایدانه رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند نعیم ملک اسلامی با آنها سپرید. باید قید نمود که فعلی دانشگاه یکی از تشکیلات ابتدایی حزبی مذکور محسوب یافته، صف اعضایانش روز به روز زیاد می شود. در فعلی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت سوغد جمع آمد دایر گردید. آن به روز جوانان تاجیکستان بخشیده شد. برای شادباشی دانشجویان و استادان رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند نعیم ملک اسلامی نیز تشریف آورد. وی برابر سخنان تبریکاتی از جوانان دعوت به عمل آورد که با استفاده از شرایط و امکاناتی فراهم آورده شده به اندوختن علم و دانش مشغول شوند. جوانان باید که افتخار کنند که همین شرایطی مساعد فراهم آوردن جناب اولی برای تمام کتاب‌های جوانان هست که امروز در کردن نکاتی شما امروز دانشجویان دانشگاه بین‌المللی هست. چنان از همین شرایط استفاده برده شده، از همین استادان بلند اختصاص استفاده برده چنان دانشی مکمل را باید که صاحب شوید که آینده با دیپلم خودتون تمام می‌فهمند که دنیا و کار فعالیت برده می‌تواند. این دانشگاه بین‌المللی همچنین دانشگاه دولتی دیگر دانشگاه بین‌المللی این استاتوس گرفتن بسیار هم که یک باوری بزرگ هم هست که یک اینا با یک دستگیری همه طرفی پیشوای ملت است که فرزندان ما در سطح دنیا در سطح بین‌المللی کار فعالیت می‌توانند. همچنین قید کردید که تعداد اعضای حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان از حساب استادان جوان و دانشجویان فعال فعلی دانشگاه به مراتب افزوده شده است. در رابطه با این تشکیلات ابتدایی سیاحی مهنت پرست در فعلی دانشگاه تأسیس و فعالیت خود را در این سمت با مرام ادامه داده شده است. در جمعه امروزه نیز چند از دانشجویان دانشکده به اعضاگی قبول شدند، به آنها بلیت اعضاگی سپرده شد. از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قهرمان جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تشبسشان نسبت جوانان به نهایت به اندازه بوده. برای باز هم ترقی کردن جمهوری تاجیکستان، پیشرفت و نموی جمهوری تاجیکستان شرایط‌های بهترین فراهم آورده سازند و باید جوانان امروزه برای برگرداندن قرض شهروندی خود باید جواباً برای نموی رشد جمهوری تاجیکستان امروز سهم خود را گذاشته باشند. بخشیده به یک ماه جوانی در فعلی دانشگاه طی چند روز است که شورابینی‌های گوناگون تشکیل و برگزار گردید. هدف آن تربیت نمودن جوانان در روحیه وطن دوستی و میهن پرستی و حفظ ارزش ملی شرح داده شد. سالی روان در تاجیکستان 25مین سالگرد روز وحدت ملی و 30 سالگی اجلاس 16 شورای عالی کشور را تجلیل می‌نمایند. استادان دانشجویان کالج صنعتی با نام صادرخان حافظ باشند به این مناسبت برنامه رنگین را آماده نمودند. آنها از دانش اندوخته‌شان حسابات دادند. گزارش نوبتی برنامه در این خصوص. کاخ فرهنگ سوغدیان امروز فضای ادانه داشت. در اینجا محصلین کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر خوجند با نشان دادن هنر و مهارت خویش مهمانان را پیشواز گرفتند. در تالار نمایشی محصول مهنت تربیت گیرندگان شعبه رسامی نشان داده شد. آنها با استفاده از ژانرهای گوناگون آفریده‌های خویش را در موضوعات مختلف پیشنهاد بینندگان نمودند. دانشجویان ما کوشیدند که در همه نمودهای ژانر و نمودهای صنعتی تصویری عمل ایجادی خود را گذاشتند. و به واسطه اگر ما از اولی درآمد نمایش ما بینیم، اگر اینجا کندکارای ما که در چوب به واسطه نقش و نگار ملی را اجرا میکنند، از طرف استاد اکبر جامی رحمتوف خیلی گفتم ممکن قابلیت بلندی همین دانشجویان رو نشان داده میشد. بغیر از این در ما گروه دیزاین آرایشگر هست که به واسطه اینها هم گفتم ممکن ماکت ها، حتی نمودهای صنعتی دکوراتیوی، گوبلین و چکانکا ها رو به نمایش گذاشتند. از طرف گروه نقاشان باشد، ما دیده میتونیم در نمایش پناههای کندال اجرا کرده شده. یکی از نمودهای صنعتی
قدیمی تاجیک می باشد گذاشته شد. کرسی های مثال 6 کنجه 4 کنجه خیلی با نقش و نگاری ملی آرا دادگی نمایش را خیلی صفتی بلندی ایجادی آنها رو نشان داده میتونه. بغیر از این در ما گروهی هیکل تراشی هست که به واسطه هیکلچه های دستگاهی ساخته شده رو به نمایش گذاشتیم که به واسطه در اینجا از هیکل های بزرگانی خلق تاجیک را اجرا کردن سیماهای آنها رو به واسطه ما کمالی خوجندی یا تیمور ملیک دیگر قهرمان ها رو با یک مهارت بلند دانشجویان اجرا کردند. استادان و دانشجویان کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهری خوجند کنسرت حساباتی دایر نمودند. در آن والدین دانشجویان و سابقه‌داران ساحه فرهنگ اینچنین مسئولین ریاست فرهنگ ولایت اشتراک نمودند. برنامه حساباتی دانشجویان 19 بخش را در بر گرفت. در آن انسامبل های رقصی، خورسرایان، شش مقام خوانان، ارکستر ضربی و نفسی، سیمفونی، سازهای خلقی و غیره ها برآمد نمودند. هر یک سرود و آهنگ به استفاده فونوگرام به طور زنده پیشنهاد گردید. من قریب که 50 سال می شود که در کنسرت های خاتموی جنبستی همین کالج آموزشی اشتراک میکنم و در صحنه خود تئاتر باشد، خانه فرهنگ باشد، خود تئاتر جوانان باشد، جوانان نورسخا در اینجا باشد، یک استادان صنعتی آینده تاجیک میبینم. صنعتی هم خلقیه هم صنعتی کسبیه. من امروز اگر اهمیت دادگی باشد در کنسرت امروزه هم خورسرایانی کسبی بودند، هم گویم رقاصانی کسبی بودند، هم نوازندگانی کسبی بودند. در قطار اسباب‌های خلقی ملی ما اسباب‌های اروپایی که در تمام دنیا رو معرفی میکنند گویم نمایش داده شدند، اجرا کرده شدند. من همین دوگاه چهارگاه که از جانب دانشجویان امروزه اجرا کرده شد، من گمان میکنم که آنها من بعد صنعت کسبی و صنعت خلقی ملی ما تاجیکان را در تمام دنیا معرفی میکنند. در کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهری خوجند 252 نفر تحصیل میکنند که سالی روان 64 نفری آنها ختم کننده محسوب مییابند. اینچنین در شعبه غایبانه 175 نفر به تحصیل فرا گرفته شدند. در کالج مذکور 16 شعبه عمل مینماید که دانشجویان از روی 20 اختصاص تحصیل دارند. امروز ما شاهد آن گشتیم که چیزی که گفتم یک سال محصول کاری هم معلمان و هم دانشجویان را دیدیم. همه ما به نهایت همین روز در آخر هر سال خانیش میپوییم که همین که کنسرت حساباتی کالج صنعت می شود و ما چهره های نو را از اینجا میبینیم، یک فکرهای نو در صحنه میبینیم، یک نوازش های نو و دیگر و غیره. برای که خودتون اهمیت دیدیدون که همه برآمدها با آواز زنده، نوازش زنده شده است. این خیلی و خیلی کاری مرکب است. همه شما این رو میدونید. نگفته نماند که دیروز معلمان عزیز با انسامبل دیدی ها از آزمون فستیوال بین الخلقی که در جمهوری ازبکستان برگشتند، یک بار دیگر نه تنها با ما با همه دنیا یک بار دیگر اثبات کردند که ما تاجیکان خیلی میراث فرهنگی بوی رو داریم. در جنبستی چاره‌بینی مذکور برای اشتراک فعالانه دانشجویان از جانب اشتراکداران بهای بلند داده شد. اینچنین چند نفر با سپاسنامه سرفراز گردیدند.
бинобар маълумоти агентии оба ҳавосанҷӣ пагосани 29 май дар шаҳри хужан ҳавои офтобӣ пешгӯӣ карда мешавад. ҳарорати ҳаво рӯзона аз 23 то 26 дараҷа ва шабона аз 17 то 21 дараҷа гарм мешавад. фишори атмосферӣ 715 мм сунчаи симобиро ташкил дода, намнокии ҳаво то ба 18% мешавад. шамол бошад аз самти шимол-шарқ 1-4 метр дар ҳар сони мевазад. бинандагони гиромӣ дар шаҳри хабар гузор шуда ки давоми ҳафта ба вуқӯъ пайвастанд ва кормандони шӯъбаи иттилоотӣ омада ва манзури шумо намуданд. минбаъд баҳри дастрасӣ ба иттилоот ба ҳамаи қишрҳои ҷомеа барномаи иттилоотии 7 рӯзи кишвар бо тарҷумаи имову ишора омада ва манзури шумо мегардад. то барномаи навбатӣ тансият ва хонобод бошед.